birta kalang rapet aratu ana phansimi afransinil hinpen kardom apachreiro kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Karbinglong hini district along pen semi ingdeng sokscape rapho KHC Foundation di mesen pen talon pacun to Karagao Block 1 Foreign area long lelam kiklang Kacong hubang hi tum bukla rekom sekili ding gatinang non birtang tonpen puthot langponi sinang Kiram tang Chris Kepra Phoke Presi Phai Kunini Phai Chris Roxy Anisi Assam State Pen Karbinglong District Council semi long ponlo Lapen kiram tang Chris Kepra Phoke Brehini Busigni Phai Ingora Kethom Ani Bangsi Karbinglong Tamas Council Busi Amben Lar Pontulo Anikan Wang Sami Karbinglong Tamas Council Foundation de Ani semi nang talon bom bang bom si peneng Srin Ingora Chok An Bangki Ingdeng Chok Kepra Pho Mati Platinum Asengkan semi Karbinglong Tamas Council Atumpen Spatripi Ponsi Diputara langsu Karbi People Hold Rangsna Sarpu Ahong Jailangsi Talon Ponlo Karbinglong Tamas Council CM Dr. Tram Nongha Arideng Mensi Lama Sami Ingthur Ponlo Lasu Phi Ru Samson Singh Ti Langkung Teront Habe Khorsing Terang Atuma Mohorang Sami Milur Kaipon Lapen Mir Alekpen Tikemo Ponsi Hirzumi Chang Pontu Lasu Phi Por Pai Krisia Porpen Rat Amai Smi Pangcheng Ponlo Alu Hiamban Pen Karbinglong Tamas Council CM Dr. Tram Nonghang MP Morsing Tisu MLA Lunsing Tront MLA Nisu Terangpi MLA Surjorong Phar Karbinglong Tamas Council Chairman Raju Tisu Principal Secretary Dilip Terang EMS MSc Lapen ka prek manpeng gedumda chitong dun TET Qualified Assistant Teacher Lower Primary atuma phansmi KCC Education Department atumpen spatri ponsi ki hok panalu mati appointment lasmi pipa jirpon rong asar atuma phansmi Traditional Village Development Committee thekpen TVDC lapen ki Community Welfare Development Committee thekpen CWDC a chairperson atum phansmi ki hok panalu mati appointment lasmi pipa jirpon thu ladet pen ke CM Lifetime Achievement Award Srin Inkorat Shop Aparman Prexam Asaipen smi nong ismi pipa jirpon Karbinglong long da pini bangki isi phurki moson si nang dolo athi Karbinglong angkang long rong rublong pachingthur ponche phanta rong asara tuma phansi Traditional Village Development Committee a chairman ki hokpon alu mati appointment alu semi pipa jirpon edlo lasi rong rublong ka pachingthur ponche asai ki wan semi sorkara tum pan semi council long tangkan pale bomba son taxi not bangki Traditional Village Development Committee atum long bangsi tangka semi nanglipu lasi rong rubolong kaching thur asai ke klem ponji phan bang laki rong asartum si ar pudulu busi CM Dr. Tram Nong Hang pen selabangsu radamai pilong jai labangsu radamai pilong pen lam jai pon ele tu bini keceng si je kalian no isya bukti molo bini ke je bukti molo mandira puino je ele tu kaching thur asai ente je solajo kachachiria jakko Rong kapilenya phan rong nasar tum phan pini benke Traditional Village Development Council ajak ko mele people lo ala tum si cari chalo ajak ko mele tum si lomi ko kopi biasa yang dengar kedengi Traditional Village Development Council karya Development Council le dan tanggal poisa dari ya sudah taksi Traditional Village Development Council la tangga poisa nang lepo alang itumsi solajong kacaria jakong ke alang tumsi logiko itu langsung komsil apa itu kai ke tapi itu mampeng di ponani kami dan itu bang nang kerja pom sasi terus nang mengambil benceng lo samsung si di benceng lo horsing kerana tu bang itu kai ke tapi awe tadi itu cici mokon bom lagi kerja lo temas konsil kan patir tipon nili kami mandi itu aktif kami wanda kerja lo orang pacacing thor saing jeklen pon nanti pagu ni dah sida unan kena tu buri pon bom lo lapena tu hir jumekan lapen ki Karbinglong ra tum nangkang hon pen smi Karbinglong angkang pilong pho MLA ma phan seminang phai ponlo lasi Karbinglong long hemprek lapan ka prek chingthura saimu ki klem pon jia phan bangki Assam Assembly Station along bansi un an bangki bor idun po lapen ki lam semi jaidun borpu busi lam ki jaidun verpu busi CM Dr. Tram Nong Hang pen buthot lam chak pi pon thu ni tu bang phot ai don MLA
itu hai Bangko Karbi Kurpo atuma representative from Bangladesh Karbi Kurpo tum sila ito itu no lasi Karbi Kurpo ASEAN to dispuralo handbrake penceglo atu yang hoy penceglo kacing pura saja eklai vet begitu jago di bawah dispuralo herere pintan ajak pintan ni tum Karbi awari soja awai no sai penceglo Karbi long kacing kerja pak isi kan dispuralo ni tum eklai vet to kan lam ning itu jipu sendiri pilih tanda kalau itu West Karbi Anglong, Karbino Thomas Council Branch Secretary Hambrena Tumpen Party Ponsi, Engdeng Chokskepra Ho, Karbino Thomas Council Foundation Day Mati, Mhangat Hek Arnistami, Platinum Jubilee Celebration Aja Megdeng Pon. Labang Sukatalon Pon Long Semi Aluhia Manpens, Man Kedu Karbirichu, Amri MLA Dr. Habitiront, EMMC Lapen Kaprek Prek Manpeng, Kedu Hidim Dach Tonghensi, Labang Sukatalon Jamek Mesen Pen Pachun Pon. Dengan itu Karbi Anglong itu mah district arta dengan Foxia berapun. Lapen ini tuh handbrake yang setame itu dengan tiga bak dua. Lapen bangsu handbrake yang ahut itu apran kita tame itu piglo. Setame itu cini dam, lapen itu mata dam, itu tetan dam, itu leaders lo, agak Dr. Turam Rohang alang kai tame ini pondo. Itu sudapen itu kacidan laki itu ini lapen itu kai tame kacing ton kacarbu lapen ini tanamat itu baca boykot penceng lok kacilan penceng lok itu ciklang ke long beli setame itu cingki cingkan pen itu ning sivet gitu pen itu government itu pen itu cingki citan lok lote itu di angtek tetan dalam sulit itu mari citan kini lah sekidam tangan tanang tumgadu media tumda thegong lo rat tumda thegong lo Delhi long stami halada parliament long stami ele tum kasi toidun MP sami klarsap lapen pin dan sini daklo lapen sondak taksi non head ciklo yon tavelang non ipong government kimi along ele tum leaders lo Dr. Turam Ronghang alang stami pin klardak dan sini dunlo sini tum kadu kavi an sitami labang suning jedet pen apike niltung MLA bangko pan batendak organization do STC tumban kadulo menson tak saksi social organization tadu lapen aladak kubulo lamet me tum tadu lapen adak KCS tum tadu alam tum kadu kabi aphan tame nanghang se cinggi tutan lo sita ala su cinggi tutan lo ngabangke alang ni sitame ilitung pan handbrake nang gipia bangke alang itu mi anengdo lapen dada be lapen alang li nangitan dun bangke lalu itu mabang bangsu autonomous state within the state itu autonomous state bang itu kuana pawar dong duma lapen kuan si itu iklim kita pun dima ala bangke itu kacini papang semi asi alang li ke nampin kadu na tengsi non ki bangji ngeltum ladak stame lahai kadu abe apawara mukha ngeltum kuson si ladak atum stame apang juti piad lo sala tum juti abang enedat si non abang ke siksedul abang si alang tum ta entuji alang tum kimang abang ke lalo siksedul stame ngeltum Karbi Anglong asik sedo itu Karbi Anglong autonomous council along gitu sik sedo lo ko hala si sonang di kuselang itu non tame kyang pon masilahai katu ka be differences ado be itu adult lapen itu kodo be kacin lang lai clear di kelong ya pan tame itu study team hisap sin itu dampo lapen itu long weg ji kusi itu mata dampit nani asila kapal long ji abang itu dasmet bet pen itu kadu be Karbi sulang dora ta bangke nang sigat ni Lakhain ko si Borjana Mesi konsensi ke parapon Dimapur ahoy Karagaw Block 1 Foreign Long li alam ki kiklang sason si inut kalitang Subas Sangma Tribal along li chiri Krepo along li awang kalitang Asuk Sarma pu amlit long li thisi kalitang Asuk Sarma asupu Homnap Sarma lapan ki Ramnath Sharma atum bahni atum semi angtan penit kewang kebigat cizu phan cujor piet busi lam ki kiklang lo kalitang Subas Sangma achor Anila Movement longle ehem pu pen kaning je ponustami kalitang Asok Sharma phan mangki longle
semi to jor longli lapen longli to jor ji phan semi ke chi tok anta abi pusi alang li pen ki khlar dak pen pachini pon lo bangso longli alam ki apu thak stami ahok pet ahem phu ke chini ji phan pusi dipu ARO SK Mondol Magistrate atuman sabi atimaklong an humridam bensi kilang chari siding pon lo lapen kalitang subas sangma along li alam ki do ko jok pensi ladak bangke nonamat hem kim sabi ington ponang pu pusi authority tumpen pachini pon lo karbing long rong saramai atumpen sami kalitang subas sangma along li alam ki aputhak sami ahok perakang sai kelong ji phan pusi karbing long rong saramai borjan habaramai tumpen sami aljab dunlu pusi pachini pon bogojan per Egyptian rong pi karbilong reberta Bukla PlayStation ke parpon angkang lang sami ke chung hutum ki jum pura jok pensi rara tumpen ke dugadam maphanta ki sung lapen ka siksak sami dokoklo laso puthak sami bukla raikom saki atum sami RG dingkloi pen kang hutum phan kri tale basai sami deng pon bomlo lason si bukla PlayStation ke parpon inut bisnu teront a laptop sami kang hu bang ni atum sami bukla raikom saki arideng sami chingnang check lo labang suka chenang check atum labang ki phulok not lapan ki kachong hupen ka chenang cek bang ni tum labang ki phulok not lapan ki upol sadikoi pusi pang thek pon lo labang ni atum phan sami rekomsa ki atum pen spreading pon si sai ron teng pen klem pon lo Pini abirta ki lan sikyang ton paning lo si domi thangmi kardom